Добрый день, дорогие участники празднования Дня Республики Саха-Якутия в Нанском Улусе. Мы с радостью приветствуем вас на родине выдающегося государственного и политического деятеля Якутии Ильи Егоровича Винокурова. Бүгүнкү үйрүдөгү Саха Республикадын күнүнөн Эгардилилер республиканскай агы конкурстарын, фестивальдарын, касы түгүлдөгү гран-при кайыттара, лауреаттара чагылыс литературный бөлөк салаятчы Саха Республикатын үйрөгөретін тойгуна Анна Ефимовна Васильева. Күн сол буян жылхонук субуллар. Биттен бир сеттен үйнеллер түгенлер. Сорохтор бүгеллер, сүделлер, умнуга халаллар. Сорохтор жоннорот өйгер, хатанан халаллар. Намсирин боругар, айыллан өскәби, жоннорот жылғатын, чәпчата сатабы, биллиләк политик, бир бөдөн деятел, олар бұт олығын сырдата түхеғын. Süpsüktəq, türbünəq, süller küz, sürbəz üyəbit bastıkı sıllara. Bataraq qamnatçıt, baydırdın qapsıhar. Balısqan bağlardaq, balqırdaq kemnara. Бұдан бұлырғы сыллардан, өбігілер бүдігестерінен, кәнчәрі чаттардақ, ұдық кересірдері. Тастың танқарыстан, тағарақсыдан, қанарыдан, қуағанынан сүрақтан, араңатчылылары бүдігі. Ол күрдік сұрағар бұд, қуаған ал нәйлегер, ойығыз тенарыға, мәлі күрәптер төлбелерігер, күңі кыстық балағанға. 90 тоғыттары тымнедігір, көмілі күйдапчырен омайыдігір, сөдетчиеләқ жүгөссәға, күйіғық күтігінен, төріліғі төрін, өрі көті көтілінен, ұлжасқаннан сүрақтанен. Иә аға таптылынан еңерінен олатын, бор бұйын көтіған, хамыр сүйрер болан, сүрақтарын чопчуда, дұғаларын доппуда. Октябрьдағы революция өргөйдөбүт кемиге, гражданской сери сытырхайбыт сылларыга. Олығы кескилләк саната кирбите, сайтам саната сағаламмыта, норутун туғыга турулан туруммыта, сератын минен серилеспите, себескей бұлағы олықтоспыта, үз сери үлігерін білбите, ситен хотон дойдуну салайар дуғынастақ болбыта. Сатабуллақтық салай бұда, кескілләқтік кирсі біте, дойды байын туғыны тұскулым тобыл бұда. Суд, сәрегі бар сыллара, сырдық сананы баттыра, сағаламмыт сәрі алжар қая, сақа олағын сарбый бұда. Үлжа, норотын жулан жылғатын, бұғы солға тұрым мұда. Дойды сіржетігер, Сталинға, ағастық матыптан сұрый бұта. Кирилі ақарсәті кәннеттен, дарбырдақ дақылат сұрулан. Сталин, касыйген өбілі, ұлжа қайынан қақтанар. Ез бол жоғын ұғаттарда, мұнылы бұт налогы соттарда. Истүхәні сарбайдылар Москваға бағыба ұғыста. Көміскес саналақ, күнайы кейді, күлігі тәрәр, күдән өрен, көмчілер күйістері ұдары көрсен, күділәқ көңілләқ, олық бұд кәлбіді. Сағасырын үрдінен сабардабыд, қараңы бұды қалбыратын, өр сананы ұста, рас қалан жәмелейді. Пашарыны бағырды, Сафроновы қолынлары, Неустроевы кептеді, өксі күләғі еғі, урайда, үс реалист рәтші, үті аттыра тілінні. Кухаған ұғы ола, олон қодуарана. Сақалына мұқтуын, кен тұқтары олана. Ән болын, ұлжабыт, күтіләқ, ұлжыппыт. Сырдық күн кереді, күн тәңе кейбет. Сақалымай ғылақ, сайғас саналақ. Кеңдеріңен силәқ, олық-тоқтол күйдақ. Қаннықда бұтырдақ, балырдақ кемнерге. Сынағын түхерен, санниян бербекке.
Сахабыт дойдудун үдүнен жосоргу кустуга аларар. Ол кустук оғырда сырдыгар. Ылжа, анылон арылар. Суд куран, серитыл, барыда, әппиден хамбыдын курдара. Ылжа ачын колаға дораян, өлүтен сүтүтен бұйыра. Туз ходу, бар жыным, ән акыт, жүке бір суыма дәхәлләр. Төрәбіт, үескәбіт, бар жыным, әйгін кең туттан ақталлар. Чайыры доғыттар, тойоғын, әңселім, қомпорын, қотойын. Кыржыга кылбаян тасыбыт, әрбәрдің сахабыт сағынын. Әңселім қочата, кең тұтын, ол күнан, қодойдыр бәрттерін, көдіп бүт жол күнан. Кәнағыздағаны кәпселге күтті әр қорсын саналақ, үдекет жоңғынан. У нас присутствуют почетные гости. Председатель Конституционного суда Республики Саха-Якутия Александр Николаевич Ким-Кимен, заместитель председателя правительства Республики Саха-Якутия Михаил Дмитриевич Гуляев, председатель постоянного комитета по вопросам коренных малочисленных народов Севера и делам Арктики Государственного собрания Иль-Тюмень Республики Саха-Якутия Елена Христофоровна Голомарева, исполняющая обязанности главы муниципального образования Намский улус Ефим Ефимович Гоголев. Памятнику выдающегося политического и государственного деятеля Якутии Ильи Егоровича Винокурова в ознаменовании Дня Республики Саха-Якутия живые цветы возлагают председатель Конституционного суда Республики Саха-Якутия Александр Николаевич Ким-Кимен, заместитель председателя правительства Республики Саха-Якутия Михаил Дмитриевич Гуляев, председатель постоянного комитета по вопросам коренных малочисленных народов Севера и делам Арктики Государственного собрания Иль-Тюмень Республики Саха-Якутия Елена Христофоровна Голомарева, исполняющая обязанности главы муниципального образования Намский улус Ефим Ефимович Гоголев, глава муниципального образования Хатынь-Оринский наслед Юрий Иннокентьевич Слепцов, заместитель главы муниципального образования Намский улус, управляющий делами администрации Николай Николаевич Степанов, народные депутаты Республики Саха-Якутия, члены правительства Республики Саха-Якутия, представители исполнительных органов государственной власти Республики Саха-Якутия, представители общественности Республики, предприятия, организации, научных учреждений, школьники и жители Намского улуса и Хатын-Оринского наслега. Народтан үйден тақсыбыт, ғырахан сылларға народты ғыр олығынан абыт. Народын чейхін тұрулығын көміскәбіт. Государственная онна политическая деятель Илья Егорович Винокуров өлбәсін пәтің оларын біліні. Кине яқа сүгірі, онна кине атын үйдеті барыбыт өтек еспет болар. Народ туғары бірінен әқтік, қотулақтық, кескінләқтік үлін әбіт, оқсыз бұты қорсын қаду жоммұт, сірідік аттара, аттана сылжақтара. Олар орталарыптан, народтан үйінен тақсыбыт, ұғарақан сылларға народ туғары олығынан абыт. Народыны чейхін, собағын тұрулған көміскәбіт, политическая онна государственный деятель Илья Егорович Винокуров ата, мәлде бір бастықыннан аттана сылжаға. Народтан үйнен тақсыбыт, ғырахан сылларға народ тұғығар олығынан абыт. Народын чейхін тұрулығын көміскәбіт. Государственная онна политическая деятель Илья Егорович Винокуров өлбәсін пәтің оларын біліні кине қая сүгірі, онна кине атын үйті барыбыт өтек еспет болар.
Сегодня жизнь и общественно-политическая деятельность Ильи Егоровича Винокурова является ярким примером для подрастающего поколения и молодежи республики. Намский улус гордится именами своих славных сыновей, которые внесли значимый вклад в развитие и становление нашей республики. Труд, знания и опыт наших земляков служили и служат во благо процветания родной Якутии. Бүгінгі Саха Республикадың күнінен күнді бірді күлақтар бітін, қадыңырын елеген олықтақтарын, өлжіттарын, әғарділігі күн бүгіні бар жоңғарытын ақын ден қуанынан Екатерина Евстафьева. Куаған ыл ола олонхо дорана, сахалын омуктун кен туттар олана. Эн болун ыл жабыт, күтүлэх ыл жыппыт, сырды күн керете, күн теңе кихибит. Сахалы майгылах саяға саналах, кеңдіріңен силэх олықтоқтыл куйдах, ханныкта балырдах, бутурдах кемнерге, санағын түхерен саниен бербекке, жон жолун туғар олық кунанаңын, ылжа эн күн бүгін бар жоңыр тынақын. Суд куран, сери тылғырхан сылларын, ачык жон абатын, өлөр жон үнчігін. Эккинен хаңынан барытын билеңін, дойдуғын бұғырға, олығы салғырға, ахымал санағын сыл сұрғынаңын. Ән сақы омығын жолығар төрәңін, сүрәққін, суа басқыны толықда тұтаңын, өліні ұтары әрдәқтік қампытын. Әң селім қочато, кен тұтын олғынан, қотойдары бәрттерін көтіппіт жолғынан, кене ғыздағаны кепселге күттіғар, әр қорсын саналақ, үйті өкен жоңынан. Политический и государственный деятель Илья Егорович Винокуров Сквергар күнді ылжыды бола кәлділер басты тұғымыстағны хелегіттен Илья Егорович Винокуровы иле бейетін көрбіт, кетсеппіт Семен Семенович Колесов кергенінен кинелерден кен тұттар кехебет Илья Егорович Винокуров тұғынан ақтыдын істеғін. Күнді аппаны, онна намалықтақтыра, онна көндеттір. Бүгін мені еға әдір оғы саспар, үлдәмені көрәбі көшпүтім тұғынан, кені сүргітім тұғынан ағаяғы кәпсән ахемеді. Менер көкілдік, үлдәмені көрәп, мұна 33-32 жылларға маннайғы Өмтігіттәріен ғарасын оттырын, онына трактористік курстарын тәріен сұрдылап бет мүтірір үстін әлбақ тракторығы үйден тәр біттірі. Манна күндіғас трактористері күтті мен кәдін әме тракторист боламын өләлі хүнді өтім. Онна Илья Егорович наха хайгылдар әті шәри берметер, күндіғас трактористарға күнге 200 грамм келебі әбей бербіде дейін. Меге аспытын ол қомыстақтан, баттағантан, қамағаттақтан, неделі аспытын сүген келер әтебет. Ол оныға бейбеті, о күлдік 200 грамм келебі берен олағандың өрінді біті, тоқтынаға мақтына бұт дейілер әді. Онан кені мақтыла қағанлығаны менеген бұл әдәлдегі дейі бәрілер.
Onları bol batak illa bana güyle kotu hilden, bulunma kahaçıya hilden. Ben oğul tükemeye kıllıbıtım. Onda kıllı hastır emmeye maktananlar ete. İlla bana güyle bu köhüngü balık biremet yer kedahilden. Kendini behi balık tağahın formatın kadar maran bütte balıktır bütün kaddarı etebit. Ondan taksam varan mehigi balık büt üç konukka ere kelen ağaçı olayın hasır derdetten duran balıktır etebit. Aray künüş tağıstakına tuğan katan tağıstakına aray illa bana kübre balık bonu buharan balık bonu sorkuetten bu toyuminden takayan olar bat evdete onları büyük kehifin barustuğun eylemehin üşügeyin olayın bilin adılı ötüktüğümüt denler meha kesabittere onu tahanınca diyen iki Allah'a hetüske verine ola dokunda aray klas dağının tanışıydılar. Materyalde pahalı den kulaklarımız keden sakatlığın yöneter uçutal. Neyin taşlarının balokot al den kohanı ak dedi. Onu ağzı dokunda ağını tanışıyamayan aray denetçi arayda. Görbüpüt materyal basıyla bir zavuz tiyan gelen. Yürek öte hender şereye karağı yok. Kadderek gürbüt. Karanlık yerini gördük, kutlanma kurduk. Bu olan bu materyal pahalı ne var mı da diyen bir soğuydu. Andoput ağayak rantı müyütü olan bir materyal pahalı kilen geldi. Oğlar ince başarın Kulakovskay, Saporona, Nöstroyevi, Taraski zamar bütler. O Taraski zamar oldu ver kutuz büt bana küvrep illa göremiz kıtta barı diyen met kuhan sonu bihaca kessede. Bihide soydut. Başta bu ulu huriyasıyla bütün kefsenlerin kuhanlarına çoğuna ahbap Allah bakıyor diyen. Yani balıkot albın onu Allah kandı da kefsenin evet o sehenlere gider barata hağlar, piyeselere hağlar diyete. İngilizce diyen iki Allah'a ben Lakoskayga baştaki başka bir kültürüne adliyene ağlan pet uçilişeme yerine gittim. O yerine hündemden aray hanı düştüm. Ağam Türk'ten asıllah'a traktörüstanla bu appanıya kadar çocuk korutturan masmoğunu sosturan traktöründen böyle yaktarga bırakıyor. Bu orayını bir güne koyuşup hemen isteyen. Hemen Nikolayev isteyen. Ondan da hayat bana üç kuska yerine hünden nar koyata higer öyle kayıtıhan kar tühere sevinde restorana masabben abalaşmaya balıyor masabben kaçacak evine retüt ondan köyün oldu biz Allah'a namdan gittim sarabağlarga xonatırdım kürgapper o gelemince ilk olatlarım keveyi oldu çorapçı olatlarına varıştırdım onlar ülede olan ülediyeğin cehap diyetin. Açar bileyin illa görülmüne kurup yakuştoy proyekt cenga naşanekti olurlar. Men adam öppete ülden ütügen şu kodugu sayağız ayağız o kahım mağarı kiyaha kumulaha öyle kihidiyen kediğine pide öyle arıdan. Olehin ol meldamına kurup ol kontora tigar üç balan battıvıt. Kiddivit kabinete çuvahatıvıt kaddara kurtanavın etim terdar o kahan ne toyunur kahırlı batak bulanmın ola taşıhi bandalları men kiremin kapsatan kayıyorum dedi. Tuğma öyle varı du huğa du diye. Tağız sak atlı yakınlarda tağız mesak bu soğuk İstihbendemiş bir bakıma yıkka tilpat. İndiğince tansuyan anar yen
Kiittin aray Илья Егорович Büktü hemen tabatı manık tuttanmaran ennigar soğuğu ağa olarak. Bütün bile kahvakka hatta şöyle bazı tüşbüt bulatı tolaret dahinde hiredde manlık andıkına yüceyi bir kurduk Allah'ın hanar kabı kurduk bulanmaran olarak. Kilagat büper tukam kellere tuakka geldim diyete. Men namtan Saraborun diyen kötü öpper konan bana bu öyle koyduğu ayağa geldim diyedim. Onu bakayım soyda. Saraborun dördüne asıllaka okuma dokuna sol öyle yer öyle et kötü gitbite. Kompostarga öyle et yeteyim ben falan diyen. Ondan da o kapseten 15 payı var. Kördü. Ulahan kariyalak diyen ete şişbit yer var. Ol iki tütten manık sürtüyer, onu ürüye sürtüyer, oluyor, o kananı kırtarbat diyen. Onda maskerden tüheren ürtüver vakıtları diyen. Onu da şövalehen umutları tık kapseten, onun 5 haylağı mantemek koratlar ilden ve yine kapseten onları vurun beyte ona katen duran halayakta dermanı. Onlar masma onu kedden onu kuruk oğusta tahmardı ki o ulahan kariyalağı kuruk ondan ağırlar. Toğukta ulak çıkarganır den uğu bolar, madaran bolar, onun ağır çizdirir. Ekmeğinden de onu kaynakları utan maskettiren o ürünlere masma onu tüheren ülküler Borman da bir kömen kitaplarında ondan da şeker yapılardır diye onu onlarla bölümler bağları da çocuğun atlar diyen bu yakka ol İlya'yı görür, bana görüp meydinlere namın soğuna oturur beyi bölüm ol budun oturbat yan ümsenler yine hayrakları toplatar söylerler. Ondan ne oluyor? Kompostarda diyenler şeytiren onun belbettiler. Onlar toplumuna olakan Antonca kapseti yollar traktöristlerin öğütte onların bana bağlılar, Martin Nağat'tan Parmaya da bağlılar, Komustah'a da Başkahan'a da bana bağlılar diye olakanın üyeri eğitti. Bugünkü hemen Petuş'un işini tuttara proyekti yaktakın diyen onu kamiyaga öptü. Da doyum toka kaldım diyen ondan da öğüttü. Ondan öyle koydu hatçılaha diyen geldi. Hatun ile var koytarı tavsiye etti. Onu çoğundan diye bir duyacak programın ömrüm kılaldı. Nüti programı tahsanda bir hayatta tuvalet tututa vardıydı. Borun ahıta vardı. Var dedi. Bütçona beyce kendini batıhan diye bitti. Üç diyor konuk oran tuvaleti müdaddı. Ondan bir tane bana ben de şuyran kiyle ben ettim. İlla göre bir tolkan bahura. Burası öyle bütün müdaddı. Türk'ünü hukukayı nereye sordular. Bir katı bu hak kıhımı tanış bu kötüleri kıstan. Son olarak da kana bütün hak olarak gelmeli. Naha muhtamatım. İşte gördük. İlla göre bir süldak sudurgu, süldak haygas, süldak hakalı ki etedin. Bence ben öndeki nihanlık mahtanarım. Üyere göte, öyle bir ayetlerin tavsiyesi. Evet, tengiye namına kanıya düşürüşe tübekli. Diğer ette Allah'a kalan Allah'ta. Yine batı çözdük, yapsak gittik, olacaktır. Bakalım yoluna gittik. Саха Республикатын күнігері 14 сағын сеппет модын Россия гражданинлары болғыттарын тоғылыр бар
паспорт туттарытын верүләр чахын сағылыбыт. Эгер детал бериллери хатыңарын хелеке муниципальный дерилли депутаттарын советин председателигер Жирков Евгений Геннадьевичка. Васталлах бүгін тәрәхін күттілақтыра васталлах оғылар. Бүгін Антон бұл республика күнігер бігі бұл осколы хастағы олар бұд, 14 састағы олар бұд. Россия гражданинын бұл туғылыр паспорты тоқтыра. Онытта кенлерге бағар еқен бұл өйді саны хеделерігер. 2-ші асылға республика күнігер бігі паспорт тұпып бұттен өйдімінек болынден бұл бүгінгі тәрәхінге мананаты өт. Дорогой болдыңдар, Россия гражданинын атын үрдіктік сүктіндер. Оғылыру бүгінгі үйрілеғі ұлықаным брағыникка, ұлықтырығыры самай солталақ, паспорт ұлар күннерінен ететегістігніге ағырдали бет, онна паспорттары тұттарар ғарыңыра бұд, Российская Федерация из дела министерствотын нам районын отделын, миграционный пунын начальнигін, полиция майорын Сидорова Розалия Алексеевнаны. Вастырылар хатына арыйна хилеген олақтақтарын, гаджеттары, үйренетчілері бүгінгі үйрілер күннен ететік істендіге ағаддалибет. Онна миграционный пунадыттан бұл бүгін самай сүрін Российская Федерация гражданина болар гытын тоғылыр паспоры тұттарар бұн көңілләд. Паспорт тұттарылар Павлов Валерий Спиридоновичка. Паспорт туттарылары Ефимова Лилияна Михайловнаға. Паспорт туттар Ефимова Юлиана Михайловна. Паспорт туттарылары Алексеева Аида Валерьевнаға. Паспорт туттарылар Петрюкина Аугустан Викторовичка. Паспорт туттарылары Сафронова Эмма Александровнаға. Оғылар бұды келеркен чәрі чаттар бұд. Дойды бұды чәчері сайдырығар. Қылат күндері жон бола ұлаты қыптен әріне бет. Күнді нәхелек бет олақтақтырын, кәлеркен чәрі чаттар бұдын, бүгінгі өрілен ұрығыцақ Сақыр Республиканың күрінен үйерін көтен тұран өссе бінде ағардали бет. Saha boları sargılaq gününen, ırasırdı qallanaq, musustары sürpet ette gününen, Respublika denattaq, örgöydaq kümmütünen, Kektibet kerelek kere sas kelbetinen, bargı boyanaq, saha serin oloqtoqtorun eğaddalibet. Ütü gününen hıtıkta bullaq yılcıttar, tuymada kaçutun keng tuğunatın oloqtoqtora, ehegini Saha Respublikatın gününen, iş sürekten eğaddalibet.
Добрый день, дорогие участники празднования Дня образования Якутской автономной Советской Социалистической Республики и Дня принятия Конституции Республики Саха-Якутия. Дары Лжатары Республика күнінен ағаддалер Семен Андреевич Новгородов, Платон Аюнускай, Иван Гоголев айымнеларынан таптыбын Сахам Серен литературной композициянан 18 оскола оғыларын толырутугар. Салаятчы Мария Матвеевна Попова. İspitten öpbengden bardım, taspıttan жалкыян бардым. Эдер тылым, әрәлләғ içidin, әгәлгәдин әриенин иллән турun әрә. Öppereye büyüdün gıdda, imivdit bıhıda, kustagağına kımız sıdda, sağamındır sana da. Kini mene barga bayım, elbet mene min jalım. Kini mene ılcırırım, ülem günüm, min sorgum. Ya emmi xaberak tavdin, ya tığım baraksanı, sir bir ucuk didin, sir baramat bastın bayım. Ya tamam tana. Менен барақсан сыр дебетерді, ұтиян астауыт жежіннақ көтчіға. Ya tamam tana. Мен ағам, Аллахын көліттен, илімнен ағалан, бұғарбыт сабытын миннері. Ya tamam tana. Günün ağlar, Kur'an'ı tuğaktan kirler bit kovak bit kong salak diger. Ya tamam tana. Ederken oğlaq kız sayını ürüm gün, taptalga gepseder alıttaq tıllara. Ya tamam tana. Yatılım. Ürün günüm. Yatılım. Min terabüt terüt tılım. Sahatıla. Min terabüt terüt doydum. Sahat sire. Min hakabın. Min hakabın. Aymaq bileceğim bundan. Min hakabın. Terabüt iya doyduğuna. Min hakabın. Hakan eramuk barından, güne dolunan öhünen. Min hakabın. Amugum kıvılından ölbüdü kaybıt erken öyünen. Min saha içinde boğulanmın doyduğun sahalı taptıyım. Уруя айқал болуқтуна сахабыт серин государственного налогтабыт жамутугар Максим Кирович Амосовка, Платон Алексеевич Аюнускайга, Исидар Никифорович Бараховка, Степан Васильевич Васильевка, Степан Максимович Аржаковка, онна кинелері кытта кәккелі Саха серин саргытын туғар көліхөнлерін қанларын тоқпыт, олоқторын толық урбыт жамутугар. Туругордун Россия нигыл кәккелях, әрәллях тереға Саха Республиката. Саха народун чулу олаттара Балатын Аюнускай, Максим Амосов, Исидар Барахов, онна кинелер соратниктара Степан Аржаков, Степан Гоголев, Михаил Мегежекский, Степан Васильев, Иннокентий Говоров. Саха серин Россия составыгар автономная республика быгытынан киллери, төрөбүт өйтүбүт экономической, политической туругар, народбут өй сана өттүнени саңалы сайдаргар, күз боларгар сарбактабат этилер. Кинелер бейлерин кемнерин дерин билилере, кең сайдылак жоннора, автономияны лыныны, бу Саха серин народтарын ологон модоннук уларыты, сайыннары бастыгы хардылара ден сыналылара. Сегодня мы отдаем дань уважения основателям государственности Якутии, тем, кто навеки определил ее будущее. Славные сыновья якутского народа, выдающиеся государственные и политические деятели Максим Кирович Амосов, Исидар Никифорович Барахов, Платон Алексеевич Аюнский и их соратники искренне верили в светлое будущее нашей республики, смелость и мужество, что позволило добиться высокого статуса для Якутии и взять курс к новой жизни. Өрөгөйдөх республика күнүгәри биһиги намылуһун олохтоохтора общественнаха диреңник ытыттан мактанан туран беллилэх государственный онна политический деятель народтан үнен таксыбыт ыарахан сылларга народ туһугар ологон анабыт народун чейхин турулахан көмүскебит бир дойдулаахпыт Илья Егорович Винокуров өлбөт сүппөт өңөлөрүн билини кинеха сүгүрүйү онна кине атын өтити барыбыт ытык иеспитинен болар.
Сегодня жизнь и общественно-политическая деятельность Ильи Егоровича Винокурова является ярким примером для подрастающего поколения и молодежи республики. Намский улус гордится именами своих славных сыновей, которые внесли значимый вклад в развитие и становление нашей республики. Труд, знания и опыт наших земляков служили и служат во благо процветания родной Якутии. Бука барыгалжыттары әгәрдәлер Нургуяна Азарова, Чағылхай Максимов. Нам сиренин чағылхай солуғын, кең тұтта көрудың саныбын, әңселі қочабыт қоғуның, амуғат Максимы атыбын. Жадаңы ұраханылықтан, бар жонын сырдық кәсірдейре, үтіені бағаран жонуттан, түмсүйләк болары ирдире. Ол ас путыяға қорсынлық, қотойду кырая көппіте, дойдудun туғар жоғынлық, ыллық тақтылары әппіте. Үділлар олықтан балылан, қараңа қайыға қатанан, барбыта олықтан сарбыллан. Оңыр бұт үдіөте әргеллен, сақабыт нұруата өрбіте. Чағылхай Максимыт аттанан, сырдық күн иккістен түкпіта. Слово предоставляется председателю общественной организации «Нам Тымцю» Гаврилу Гаврилевичу Местникову. Күнді доғыттар, дорогие друзья, особенно я очень в этот день благодарен школе 17-й, как шефствующая школа над нашим памятнику, который мы в прошлом году, благодаря усилиям мэрии города, общественности Снамского улуса, который проживает в городе, администрация Хатынарынского наследия Намского улуса, мы воздвинули здесь на одном из красивейших мест города памятник великому сыну народа Саха Илье Егоровичу Винокурову. Почему именно сегодня мы собрались, особенно это в отношении молодежи, как бы напоминание. Сказали, что у нас республика как таковая в истории Якутии начинает начало 22 года. Молодые ребята, которым было всего лишь за 20 лет, Максим Амосов, Платон Аюнский, Степан Ржаков и другие, которых упоминали наши ведущие, они сумели получить автономию в условиях, когда только-только формировалась новая власть, советская власть. Что такое автономия в те годы для Якутии означало? Это означало, что молодые люди, которые устремленные в будущее, на прекрасное будущее, взяли на себя обязательство переустроить эту жизнь от царской России на рельсах советской власти. Потом проходит время, и именно в 1993 году, и именно 27 апреля республика получила статус государства, декларируя так называемый государственный суверенитет Республики Саха-Якутия. Опять республика пошла, когда формация общественная менялась, новую форму управления над одной из самых прекраснейших субъектов Российской Федерации, богатейшей. Почему это делается? Это все делается для того, чтобы вы, будущее наше поколение, продолжили славные традиции и стали хозяевами этой прекрасной нашей республики. Вот для чего делается. И то, что вы пришли сегодня и участвуете в возложении цветов великим сыновьям республики нашей, это непрерывная связь исторической памяти, непрерывная связь. И я очень благодарен именно преподавательскому составу 17-й школы. Прекрасное выступление ребят, которые буквально подняли, что республика не только богатством и людьми славится. Республика, она будет себя чувствовать тогда, когда она не забудет язык народа Саха. Вот как они сегодня прекрасными словами Платона Аюнского выразили любовь к своему языку. Значит, есть у нас духовная, очень окрепляющая сила.
Я думаю, что эту традицию, эти связи мы никогда не потеряем. Позвольте сегодня от имени общественной организации «Нам», землячество в городе Якутске, сердечно вас поздравить, которые здесь собрались, отдать дань одному из этих названных великих людей, нашему сегодня Илье Егоровичу Винокурову, и сказать, что пока мы есть, славные традиции, заложенные великими нашими людьми, будут продолжаться. Спасибо, что это вы понимаете, спасибо, что вы принимаете участие. Всем благополучия, здоровья и счастья. Спасибо. Әғірделерге тылбәрелер намылға муниципальный терили бағалығыны бәйінігін доларатчуға Ефим Ефимович Гоголевка. Добрый день, дорогие гости и жители города Якутска. Разрешите поздравить вас от имени администрации, общественности и населения Намского улуса с этим замечательным днем Республики Саха-Якутия. Önce günden Vastullah büyüğü tren kıtılaktıra eder bulaha bugün bihigi namlar Yukuska korka galemmet bebit yürüyüşün kıtırı üleste hecebit Yukuska kora tolak tohturun kıtırı o korduk bihigi büyük de dulaktar bıt Maksim Kirişi Musab Leyguriş Vinokurab bu Yukuska'yka büyüğü yürüyüşler henge Kinler atların solların üyetetiğe ulan tren bola dururlar. Öğren duramıt bigi var bu hicabı. Ona nehigini namuluğa bu büyüğü gittar jonga mahtabının terdebet. Ona yürüyüşün terdebet. Bigi hanan kırdıqına biha bu ulakan sabıcı olar. O kurduk bigi oydarbıt. Bu Saha heriger, ulakan kladikillerin turallar. O kurduk Respublika terahinin bağır ordular. Onna bu bihigi bugün turabıt İlya Егорович Винокуровка kini ületen kamnahan sanana havut. Eder bollakana İlya Егорович Винокуров saha mugar, onna bu saha serin oluğur, jahagar, ulakan kladtak diyen kini bar bolan bihigi bilgin tırnaqbıt, kini var bolan bihigi ırıttan abos kolumuput, kini var bolan bu bihigi Kıra nasyonalne muhtar kömüşkellerin bar olmuda. Onun bihigi kiniyaka şügürebit, bihigi kiniyaka munguru hoq maktabıdın billerebit. Doğanda ügühel bağa pekke bargıdıgar, bugün Jolu, yörünü, kötüğünü barı bugün güçke rahanikte kayın. Bugün Respublika günü, bugün bihigi jolu akbut. С праздником, ребята! Әғірделерге тылбәрелер намылға муниципальный терили депутаттарын себетін председательгер Иван Романович Поповка. Добрый день, уважаемые участники сегодняшнего торжественного мероприятия. Но от имени Улусного совета депутатов, от себя лично, разрешите поздравить вас всех с сегодняшней знаменательной датой, с Днем Республики Саха-Якутия. Өте күннен Васылла бүгінгі үрләқтірән күттілақтыра, бүгін Саханы хақа деппет, Саха тылы барын, Саха культурата барын, Дакаста бұл именно Саха Республикатын бұғытынан, автономия бұғытынан түріттеспет бейгі бір дойдылақтар бұтын. Честер бөчоттур, үте күн бейгі Республика бұтыр үйінне, то бейгі бүгін манна кәлен тұран Жокускай коракка, бейгі Республика бұт столицатығар, кейдігер, кәлен тұран әрәмет нам олуғын жона әргеті хүрдіғын үйеребет, астыны бұт, оны долғайы бұт кек тұстақ бұт, ол күрдік бейгі білілі жомбыт, памятниктарығар, бюстарығар, скиверттарығар, площадтарығар, бүгін Республика общественного мустан, бейгі государственный депутаттар бұт, бейгі Республика бұт салалтата, бұқа бары ұтықтан, ұбастан, себекке жүрбетін ұрар,
онотта бүгүнгө күнгө биһиги республикабы күнүн белетир, үтө күмүтүн бүтүнен бары үйрен, көтөн туран өссө түгүл бары бәбәбитин ягадылыбит, оннотон биһиги үгөскө көбулуйбут традицияны бу күн бәгәһе Максим Кириллович Амосов төрөбү дойдутугар, катырык нехилегер, Илья Горович Винокуров төрөбү дойдутугар, катыңарыга паны нехилегер, биһиги ми общественность пыт, республикабы бүтүн халалтата тақсаннар эме маннык ытыктан обастан үтө терехиннер болан астылар. Бүгүн отобу жокускай коракка минити музей жияга барамын кыттан келлим. Манна хүддә хөлбөхәме биһиге республикабы дедер чата оскулы өрнәчләре, студентлар, общественность мустаннар хүддә үтө терехин болла. Бүгүн оттан жокускай кородүнен бу бүгүнгү юбилейне бобата бүгүнгү терехин митигер бараттан активна кыттан Жан Херге барыта өрөкө тоголлан хыжараттан биһи хүддән өребит. Таспы сылга юбилейне дебикелли биһиги Максим Кириллович Амосов сүйсүлпө халлак юбилей болан аста, үттүк терехин нактык болан аста, монатта биһиги республика халактатыгар, биһиги Илдар Хаматы Григорьев Наши Борисовка, Евгений Сеевич Чекинге, Александр Николаевич Жирковка, бу хамуе чилеттеригер, бу кабарларыгар намолуун жана хергетен аттан мактабытын тиретдебит. Бу Yürürlük terehin bulanlara, barata süz bırıgan toğlanlar, üle kamnas barata heptekti gıtıllan, bu Maksim Kириллович Амосов atın üyetitige össülükan kılat urulunda diyen beletibit. Onunla, hatta bu barı bilerbi kurduk süz sülpe hıl üye çeyiplerinin jubileyder beletenellere hüppallağına, aspıt sılga olun yine halka bu İlya Gorovich Vinokurov, Süsülbetin bu aspıt sılga Maksim Kириллович Амосов süsülbetin kendiler bu Respublika türütten etiger sünken kılaatların uçottan turan bihiги Respublikabı salaktata innik baharını olan innik üleler bardılar. Da bihiги inniki hıl bıtıgar turar bu hüybekki hılga buluqta Respublikabı süs sılıgar. Onnatta Maksim Kириллович Амосов, İlya Gorovich Vinokurov eme юбилейне biletiner hıllarıgar уже хамухет териллен булан оңоллан үле хамнас күн бүгүнгеттен салганыга диен республика халыктан түттен инни үле хамнас салганыга диен биһиги бекерелләхпет. Онтон бу бүгүн Илья Горович Винокуров скиберигер келен туран эремел биһиги мактал кылларын тетибит деме биһиги бир дойдулактыр бытыр нам түм сүйтүгер халачыга Гаврий Гаврилович Мясниковка биһиги мактанабыт биһиги Жогускай Коврат салаттатыгар Айсен Николаевка bu Городской думага тохпар манны үлеспет үлтуханна гулеттерге бу кабарларыгар бу биһиги Илья Горович Винокуровпут маннык скибере Жогускай Коврат сама келбер кинигер местете көстөн бу маннык белетенер сир болбутугар биһиги сирте каллангылы намулуун жону хергетен аттан мактанабыт. Тогонна багыры тибет биһиги бу манна мустабы жөнгө хергеге өссө түгүл үддүктен үддүк сетийлери болуктак үле барда толугун оннотан бока барагытыгар туруктах чөл доровой болагытыгар багы болары. Слово предоставляется сыну Ильи Егоровича Винокурова, отличнику авиации Валерию Ильичу Винокурову. Дорогие земляки, гости, коллектив школы номер 17. Сегодня замечательный день, не только солнечный, но и праздничный. И надо отметить, что этот праздник отмечает сегодня только наша республика. Очень приятно было узнать о том, что коллектив школы 17 взял шефство над этим памятником, над этим сквером. От имени всех родственников Ильи Егоровича большое вам спасибо. Надеемся и уверены, что сквер этот будет в надежных руках, будет в цветах, будет в зелени, и здесь будет порядок. Еще раз всех с праздником! Уважаемые друзья, просим вас принять участие в возложении живых цветов к памятнику выдающегося государственного и политического деятеля Якутии Ильи Егоровича Винокурова в ознаменовании Дня Республики Саха-Якутия живые цветы возлагают исполняющий обязанности главы муниципального образования Намский улус Ефим Ефимович Гоголев,
Председатель Совета депутатов муниципального образования Намский Улус Иван Романович Попов. Глава муниципального образования Хатынарынский наследник Юрий Иннокентьевич Слепцов. Сын Ильи Егоровича Винокурова Валерий Ильич Винокуров. Председатель общественной организации «Нам Тюмцю» Гаврил Гаврилевич Местников. Представитель общественности республики, предприятий и организаций, научных учреждений, школьники и жители Намского Улуса. Всех участников приглашаем на памятное фотографирование. Всех участников приглашаем на памятное фотографирование.